Nyuma y'uko nari maze kubabwira ko ihuriro rya AFC 23 ryamaze kuba rikuraho umuyobozi mushya, umuyobozi wari usanzweho wa kaminuza ya Goma. Rero bamaze kuba bashyiraho umuyobozi mushya w'iyi kaminuza. Ndaje ngo tubiganireho, gusa ntago ari byo gusa tugiye kuganiraho, kuko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho ibintu biba bikomeye cyane. Hari noneho intambara yabo yarenze ibyo kuba yari muri politiki, ubwo niyo kuvugura itegeko nshinga, amaze no kubagera mu bakristo cyangwa se mu matorero. Bamwe mu bashumba b'amatorero agize Église de Réveil du Congo batangaje ko bashyigikiye gahunda yo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bakaba banateguye n'urugendo rw'abaturage ruzabera i Kinshasa kuwa gatanu Kamena. Izo nkuru zigera kuri ebyiri nizo nje ngo tuganireho. Dibenga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Ndagushimiye kandi nkuhaye ikaze. Ihuriro rya AFC M23 ryashyizeho Professeur Jean Baptiste Kakoma Sakatolo Zambeze ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma. Iyo ni Goma, asimbuye Professeur Muganda Muhindo Celestin wari umaze iminsi mike akuwe kuri uwo mwanya. Ibi bikubiye mu cyemezo nomero 032 akarongo kaberamye Korda akarongo gatambitse page D akarongo kaberamye BB akarongo kaberamye AFC akarongo gatambitse M23 cyo kuwa 29 Gicurasi 2026 cyashyizweho umukono na Bertrand Bisimwa usanzwe ari umuhuzabikorwa wungirije wa AFC 23 ushinzwe ibibazo bya politiki, ubutegetsi, ubutabera na diplomasi mbere yo kwemezwa nk'umuhuzabikorwa w'iriya huriro Kone Inanga Yobelua. Iri shyirwaho ryabaye nyuma y'uko AFC 23 iherutse gutangaza ko ikuye ku mirimo Professeur Muganda Muhindo Celestin wari usanzwe ayobora iriya kaminuza ya Goma. Uretse Professeur Jean Baptiste Kakoma Sakatolo Zambeze wagizwe umuyobozi mukuru w'iriya kaminuza, AFC 23 yanashyizeho abandi bagize komite nshya y'ubuyobozi bwa Unigoma cyangwa se kaminuza nkuru ya Goma. Abo barimo Professeur Richard Kabuyanga Kabuseba wagizwe umunyamabanga mukuru ushinzwe amasomo, Secrétaire General Académique. Bashyiraho kandi Professeur Nzabandora Ndimubanzi wagizwe ushinzwe ubushakashatsi, na Butotima Safari wagizwe umunyamabanga mukuru ushinzwe ubutegetsi muri iyi kaminuza. Ni mu gihe Paluku Malisawa yahawe inshingano zo kuba umuyobozi ushinzwe ingengo y'imari muri Unigoma. Mu ngingo ya gatatu y'icyo cyemezo, AFC 23 yavuze ko ingingo zose z'amategeko cyangwa ibyemezo byari byarafashwe mbere kandi binyuranyije n'icyo bivanweho. Ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo ryahawe umunyamabanga uhoraho wa AFC 23. Kaminuza ya Goma iri mu bigo bikomeye by'amashuri makuru bikorera mu mujyi wa Goma, umwe mu mujyi igenzurwa na AFC 23. Kuva uyu mutwe wagura ibice ugenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuwa kane tariki 28 Gicurasi, AFC 23 yatangaje ko yirukanye Professeur Muganda wari umaze igihe ayobora iyi kaminuza nyuma y'igihe yari amaze atagaragara mu kazi, aho byavuga ko bishobora kuba ari ibibazo by'umutekano biri gutuma atagaragara mu mirimo ye muri iyi kaminuza. Rero ihuriro rya AFC 23 ryamaze kuba hari mukura kuri uyu mwanya rishyiraho Professeur Jean Baptiste Kakoma Sekatolo Zambeze ndetse n'abandi bazamufasha. Iyi kaminuza ya Unigoma ni imwe mu makaminuza akorera hariya muri Goma akomeye, ndetse akaba ni imwe mu makaminuza akomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose muri rusange. Ubwo nugutegereza tukareba iby'iyi kaminuza, ubwo turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru atandukanye ari kuvugwa hariya muri Goma ndetse no muri Kongo muri rusange.
ubwo nuko bimeze. Ariko n'ubundi tutarava hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bashumba b'amatorero bagize cyangwa se yagize Eglise de Réveil du Congo batangaje ko bashyigikiye gahunda yo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryo kuwa 18 Gashyantare 2006. Bategura urugendo rw'abaturage Marche Citoyenne ruzabera i Kinshasa kuwa 5 Kamena 2026. Ibi byatangajwe na Pascal Mukuna mu izina rya Evariste Ejiba ya Mapia uyoboye Eric cyangwa se iri huriro ririmo rya Eglise de Réveil du Congo. Nk'uko Pascal Mukuna yabisobanuye, urugendo rugamije kugaragaza ko bashyigikiye gahunda ya leta yo guhindura cyangwa kuvugura itegeko nshinga, gusobanurira abaturage impamvu bavuga ko itegeko nshinga ririho ubu rifite ibibazo bikenewe gukosorwa, wakana ibivugwa n'abaturage n'abatavuga rumwe na leta ku mpinduka z'itegeko nshinga zigamije kongera manda ya Perezida wa Repubulika Félix Antoine Tshisekedi. Yatangaje ko abazitabira uru rugendo bazahurira kuri Palais du Peuple aho bazasomera ubutumwa bugenewe abaturage bose. Mbere y'iki gikorwa kwa 28 Gicurasi habayeho inama yahuje abayobozi b'amadini n'abatorero iyobowe na Evariste Ejiba ya Mapia, hagamijwe gutegura neza uru rugendo. Ku rundi ruhande, ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi rizwi nka Coalition Article 64 cyangwa se C64 ryatangaje ko kuwa 3 Kamena 2026 hazaba umunsi wa Ville Morte, guhagarika ibikorwa byinshi mu rwego rwo kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga ryateguwe n'abavuga rumwe cyangwa se abari ku ruhande rw'ishyaka UDPS riri ku butegetsi. Ibi rero byatangiye nanone gutera impungenge mu nkuru twagiye tubagezaho ndetse nizo dukomeza kubagezaho, ngo twagiye ko aba ku ruhande rwa Katolika ari abepiskopi badashyigikiye iri torero cyangwa se batanashyigikiye n'uyu mugambi wo kuvugura itegeko nshinga. Tubonye abandi nabo bari kuri ruhande, mu gihe twe tumaze iminsi tubona guterana amagambo hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubundi n'abari ku ruhande rwa UDPS. Rero byaje no kuza mu matorero ndetse n'amadini nyuma y'uko hari iri huriro rya C64 ryateguye igikorwa cy'urugendo rwa Ville Morte cyangwa se rugamije kwamagana n'ubundi umugambi wo guhindura itegeko nshinga. Tubonye none n'abandi nabo tariki ya 5 Kamena muri uyu mwaka bafite urugendo rw'abaturage rwo kubasobanurira icyo kuvugura itegeko nshinga bivuze ndetse n'umumaro wabyo. Ubwo no gukomeza gukurikiranira hafi ibijyanye n'ikibazo cyano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri make rero muri iki gihugu hakomeje impaka zikomeye ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga, mu gihe bamwe mu bayobozi b'amatorero bawushyigikiye kandi bategura imyigaragambyo yo kuwushyigikira. Atavuga rumwe na leta bo bateguganya ibikorwa byo kurwanya. Ibintu bikomeje kongera ubushyamirane bwa politike muri iki gihugu ndetse no gushyira mu gihirahiro abaturage batabyumva nabo kimwe. Dibengozi yana inide Quick Times News, turagushimiye ko ukomeza kubana natwe. Amahoro n'imigisha nyagasani atanga bikomeze bane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze kwegera.